Ini kesini ke Patrick benawa so ada apply ikam ga hito campung area ruang file ya FIR haita releng police outpost hawe to wa ur ga yukin la kacat ka wa em hapo campung manichan we to upat operkam penkrekam daga soil and water conservation department government of Meghalaya the ikam ki pressure group I botok pa overall development hapo kacang katau I dakan tu ya bor ga an of top niya ka him roga ya kita legal action bebanta gini ki wato pat ya cing pereka ni kata ka mungkin takama de yoi te dekret tangdep way the kinstin wala naga department ta hadu po bo jia kamne te sai sim kwa tu biang ya ki porkaan o pat ka o thu niya ka you like kanu kanu jing jia ka usnya usi na kanu kanu jing jia so ya no you no le do it please